Hadian San Posnam kajingai abat kajing kemi lenti ke school government lower primary school Warenghau hine kesengi kalayo no ya kayeng school ke bapaka pat ke bas camp lengba UMLA kathan uba samlen malnyang ya kate kayeng school ke bala seng nadu usnam khat khandai spa nyopoar latei ha kajing lut ke bakot hadu lai pu nyau laktam habakran hakate kajing elang uba samlen uangru bada kajing don ya kayeng school ke bas camp kan wan ra ru kajing shngan ya kikimi kikpa kiba pha ya kikhon kikti hakane kasni nakalyang kino yalam shnong kila penpa ya kajing sngungu ka bakrau ya uteu MLA ba klembu teng ubala penyo ya kate kayeng school ka ba kila shu up khmi lenti laslam bha kum kinong nikmat ngira ikan isu haka soka kumno banai ya ka government school kata ke infrastructure ka babiang te kumta nila yo ikan ka school hangne haka dor ka ba lai punya ulak prapo aja te kayo santali ki school hangne te kala pon hak kisah kala poi ka sikrur kan dai po laktam te nakini ki santali te kumta kali ka sin ka baningkong nakini ki santali kadai ka ne ka school Warenghau ka baglayo ban pendap le ko tu te habile bagane ngaso ban ai tu play kerpang ya kontraktor ba dises bagian wasi man pentre ya kani ula penjat ya kapor ha kapor ka babian ni so ban ai jing takti no ta jong kontraktor tu te ha tu kapor tu ai tu play ni ira ba sno jong ni na po ko no me i do jadien play sibon ba mo te habile kapor no so ban ong pi habile bagane jing man toy kai jing man toy na kani ka school ka bamiyo oi ka government ka lamang ka bisa bansi kitulok no hikai kini kino hikai kimdai kino hikai ki ba chutung da ki ba hayin ki ba sam da ki ba hashnong hatao tong be dei ba chu ai hikai ha ka school kini kino hikai ki ba la thong hane sawat ki dei ki no hikai ki ba la yo kai jing pen tibet ya kita ka training kumno pa hikai ya ki khot ki jomi kap kum ka jing pas pa ka jing la aju ki kabala pelong de interview lengba ka sarkar Meghalaya